سلاو ریز بینرین هجاج استدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیراتنا و دکن دوی برنامه تایبت جه کردویزیون ده درباری سردانا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان جه کشکا سپیره و هفدیتنا وی بسروک امریکا دونالد ترامپ ده ایرو چارشمه ده. بینرین هجا دم باش. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان لی واشنطن و دگل سروک امریکا دونالد ترامپ کوم ببعد داکو بابتن وکو سوریه S-400 ناتو و پیوندین آبوری دناف برا هر دو ولاتان دا گفتگو بکن. سردانا اردوغان بویا اگر رخنین تند جعالی کنگرس و کسندن. ناکوکیان دنابرا ولاتین یکگرتیان امریکا و ترکیه پترین جه پرسین لحف هاتنه. لی یاخویا دکت پیوندیان باش دنابرا سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک ترکیه رجب طیب اردوغان هنه و چندین جاران پس ناره برایتیا جیریا اردوغانی کریه. لی لسر آست هر دو ولاتین اندام ناتو تنگجه لبلنترین آزدایا لسر پرسین کرینامو شکن S-400 روسی و دوزا هالک بانک و حوالبندیا امریکا دیگل کردن سوریه به تایبت پشتی هرشا لشکریا ترکیه و چکدارن آلی گره و دیجی هیزن سوریا دموکرات. مایکل روبن جه انستیتویا امریکان انترپرایز ده هف پیوینه که داد دیگل بشا ترکیه دنگ امریکا ده بیجد ترکیه لدمکه وخو بتنه ببیند جبر پینگاوین سیاسی نهف سنگ و رنگ ساناهی بد بو ترکیه در باسی سوریه ببد لی در کفتناوی زحمته. گلک صناعیه در باز بی لیدرکتن گلک بزحمت دماتو تماشای دستوداری بکی دوی ام شاش نبن او ترکیه لسوریا دکتن پاکرنا نژادیه یادی چه جه بو کردان نینن بچنی اگر ترکیه بردوام بو او دی شری بکن و ایرو کردان پترج ترکیه حوال هنه اف سردانه پشتی مهک جهرشا ترکیه دیجی کردن سوریه تید و پشتی هفته که جناساندنا جینوسایتا ارمنیان و هر وصا بریارا جزاین دیجی ترکیه لسر اپراسیوناوی لسوریه و روشا خراب یا مافی مروان دنافخوی ترکیه دا. کو سیناتور دموکرات ادوار مرکی روشا مافی مروان لترکیه بخرابترین یک لجهان دبینه. سروک اردوغان یک جی کردارین هر مازن بو تخیبکرنا مافان و آزادیان دکه. پتر جه هر جهه که جهانه. ام دخوازن خرابترین کردارین وان آشکرا بکن. لدماهیا سال 2018 پتر جه 8000 ولاتی زندان دانه. و 1500 ریخ خستن نحکومی داخسنه بگونه ها تروره و 103,000 کارمن جی کار در کرنه. هر وسا سیناتور مرکی بریارا یک آلیا ترامپی یا وکیشانا هزان جه سوریا و رخوش کرنه بو ترکیه کمکجیان دیجی کردان پیک بینه شرمزار کرد. لسر آست کسایتی نافدار سردان اردوگانی به درفت دبینن بو دیار کرنا نارازی بو نخو لسر سیاست گشتی ترکیه. انس کانتر یاریزان ترکیه باسکتبولا امریکی و براوانکار ماف مروان دبیجت لولات من چو مافتدا نماینه. خلق حزب بختوریه دکه لوی ولاتی دموکراسی و آزادی و موافهنه مخابن اول ولات من نمایه. جبری سردان واشنطن سروک ترکیه اجندا کار خود دیار کرد کل سرپرسن موشکن S-400 و روشانات و هزا کردان لسوریه و هفکاری آبوری بد. لیدگل گفن اردوگانی و سیاست دودلی یا ترامپی خلق ترکیه گمان هیا انجامه که باش بخواه بگرد. از باور ناکم تکلیین شکستی دوی کمبونه ده چاره سر ببن. ده دمکه ده کجزا هنه از باور دکم کمبون ته انجامان نده. Baştan beri PKK'ya امریکا چه جاران دست جه یپگی و هندک جاران جه PKK برنادتن رنگ ترکیه هنده قازان جه بدست بیختن لی امریکا سوزین خواه به جه ناینتن. پیش بینیا تکلیین امریکا و ترکیه پشتی و سردانه زحمته به تایبت پیش روژا هفرکیان لروش حالاتا ناوین لگور شارزایان رنگ لهر دمکه دا بیتا گوهارتن و نزلالی بخواه دبینه. خالد فتاح دنگ امریکا. بینرین هجان دخوازن کارودانا و سردان اردوغان لترکیه ناز بکن به چاوایه و چاواتی شوپاندن. ام دچن با پیام نری خوال انقره ایوب دمر بریکا سکایب ایوب گلک سپاس گلک چاو نها لسر سردان اردوغان هی گلو کولانا ترکیه چاوا و سردانی دشوپینه و چیز سرد بیجه؟
وقتی آماده کرد همون چاو لسر و سردانی در دکبنه پیش گلو دوی سردانی و به هدیتی دا و چه اندام در کبد کارم بیشم که همون بالا ترکیه آن لسر بدریه تواهی وقتا که اندازم بچه راستی yani ve evda daxwazê ki usta heye ku di vê hevdîtinê da tiştekî erênî derke ve ji bo çi ji bo ku eva demeka girîng yani demeka dirêjê ku navbera Tirkiye û Amerîkada tiştê ku derketin bibê nevê li ser kolanên Tirkiye li ser gelê Tirkiye tesîra xwe bandoreka xwe neyînî derxistiye pêş rastî gelek çav li ser vê hevdîtinê ne ku tiştekî erênî derkeve ji bo wî jî belê بله آدن نرین و هلوستا هزین سیاسی یه رکبر ین گو لدجیم بیجن هلوستا AKP و سیاست اردوغان و بتایبتی پارتیا HDP گو او بآوائه کی اشکره لدجی ام بیجن او اپراسیون لشکری ترکیه او چاوا دبیجن سروی سردانی Vê berê de wasa ku em temaşe dikin sê xet derkeve. Yani yê desthilatî kesê ku di vê desthilatê de cî digirin vê hevdîtinê we tiştekî dîrokî dibînin. Rastî opozisyona Tirkiye naxwaze dibêje ku Erdogan gere neçiye nedîta. Li aliyê din da jî Kurd bi rastî bi şêwazekî din temaşe dikin. Dibêje ku mesela HDP me hem li gel rayedarên HDP'ye Hak Parê tevgera azadî dîsa Partiyên Kurdistanî jî me qise kir. Ew dibêjin ku yani وقتا که ترکیه کشا کرد زیاده درد که بپیش آنجی رایدارین ترکیه اردوغان دچه و مسئله لدر دخوازه چاره سری بکه چاره سری و مسئله کرد لدر نینه بلاوره لگل کرده دانشه ام پک فادکارن چاره سری بکن جبوی جی هدف رایدارین هدف دبیجین که آن اردوغان دوی دما که دچه و تشتی که بخواز بکه به دست نخینه جبو که روژاتا ناوین تشتی که گوریانه شکلی که درکتیه پیش لگوری داخوازن ترکیه نینه یعنی ترکیه دوره که بود دوره که آرام بود ترکیه کت و در همون تک بر یعنی توجیه کرد جبوی جی هم مثلا دبیجین که بدری دا داعش بو آنا پشتی به اپراسیون ترکیه راستی داعش آنا بو خطره که مبین جبوی جی ال هدیتنا ترامپ و اردوغان دا باور نکن که تشتکی ارینی درکه بله پیامنیر ما ایوب دمیرج انقره گلک سپاس بو وان آگاهیه لگور امنستی انترنشنال دستهلات دارن ترکیه به صدان کس خستنه ده زندانه ده جبر پست و کومنتن وان لسر مدیا جواکی درباره اپراسیون لشکری لباکور و رجالات سوریه. امنستی انترنشنال دبیجه به دهان روزنامه وانو کسن بگنه و راستی جزاین تند بین جبو رخنین وان لی اپراسیونا کو مهابوری دست بکر بشتی امریکا کشاندنا هزن خواج سوریه را گهاند. ترکیه دبیجه کو اپراسیونا وان یا بناوی کانیا آشتیه تروریستان دکه آرمانج مبست شروانن کردین هزن سوریا دموکرات ین کو شر دجی داعش کرن. جه دست بکه اپراسیون تانها به دهان سویل هاتنه کشتن و به هزاران کس کجبر بونه. امنستی انترنشنال دبیجه کول ترکیه ریل خلک هاتیه گرتن کو رخنه ل اپراسیون بکن. لباجار دیاربکر حکومت ری ناده خلک خوبشان دانان بکن و تانها چندین کس جالی پولیسان و هاتنه گرتن. Şimdi halkımız yıllardır طبعا سرکرین گهشت ملت ما تندتیجی گهشت خالک کو پنگاوه که بها وجی در و بو کرداره که پر دموکراسی برسوین تند بن. نتنه خوبشاندانن لسر جادان قدخنه. Social media users, journalists. کارهنرین مدیا جواکی روزنامه‌گر اندامن HDP به تایبتی هاتنه آرمانچ کرن جبر کو او دجی اپراسیونال لشکری یا لباکور سوریه نه. امنستی انترنشنال ده زانین کو 839 روپل مدیا جواکی ان خلک هاتنه گرتن او وکولین لسر تین کرن. 186 کس جبر مدیا جواکی هاتن دسته سر کرن. ده 27 ماه ده پارێزەر نورجان کایا لفروک خانه استانبول هات گرتن پشتی وید تویته که ده بلاف کر کو هر تشت ترکیه به اپراسیون آشتی بناو دکه تنه کمکوژیه. نورجان هات بردان لی هاتن و چون جویرا هاتیه قدخه کرن. روزنامه وانن روزنامه بیرگون و مالپرا دکن جالی دست هلادارن ترکی و هاتنه گرتن.
some journalists who were simply relaying. Hin rojnamevanên din yên ku di derbarê operasyona leşkerî de agahdariyan ji çavkaniyên din ên medyayê digirin jî hatin bin çavkirin. Kesên ku tê berdan bi qedeqeyên rêwîtiya biyanî tên berdan. Amnesty International dibêje operasyona leşkerî li Sûriyê wek alavekê tê bikaranîn ji bo tapeserkirina opozisyonê û çalakvanan û da ku zêdetir rê li azadiya derbirînê bigirin. Especially in the last. Bi taybetî divan çend salên dawî de piştî hewildana darbeya 2015 ev hîn dijwartir bû. Tirkî dibêje tapeserkirina ew dikin tenê ji bo rê li girtina belavbûna propagandaya terorîstî ye. Yek ji babetên serekî di kombûna Erdogan bi Trump re kêşeya Sûriyeyê û bi taybetî êrişên Tirkiye li ser herêmên Kurdî bi mebesta dûrxistina hêzên Kurdî ji ser sînorê Tirkiye. Gelo Kurdên Sûriye bi civak û partiyên xwe yên siyasî çawa vê kombûnê dişopînin. Birêka Skype em diçin ba peyamnêrê xwe Zana Umer li Qamişlo. Zana tu bixêr hatiye ez dixwazim naz bikim karvedana vê serdanê li ser xelkê çawayê. Em dizanin got çavê xelkê teva li agirbestiyê ye ji bo got vegerin malê xwe bi taybetî ewanê got ji gund û bajarê xwe derketine. Belê dem baş ji bo te ji bo hemû hevkaran beşê Kurdî dengê Amerîka ji xwe ji vê sibehê de li hemû bajar û bajarokên Bakurê Jilatê Sûriyayê xwepêşandan derketine. Em dikarin bêjin heta di bajarokên biçûk de jî xwepêşandan derketine. Tenê yek nameyê hebû ew bitirsin got careke din li gorî ew dibêjin wek komployekê were çêkirin li ser herêmên wan û careke din rê li ber bi rengekî berfirehtir ji êrişê Tirkiyeyê çê bibin. Li alîkî din li bajarê Hesekê bi hezaran bi 10,000 belkî heta bi 100,000 jî ji ber got niha îro jî careke din êriş çêbûn bi hezaran yên gundewarên devera navbera Tiltemirê û Serêkaniyê de jî ew jî koçberî ber bi Hesekê hatine. Ev hemû li bihêviya wê yekê got agirbest were çespandin û dikaribin vegerin cî hûwarê xwe. Ew tirsa xwe ve naşêrin got êdî ev şerê got bûye cêvdeverên got artêşa Tirkiyeyê grupê vê girêdayî ketine wê derê de nûçeyên talanbûnê û diziyê dibihîzin û ew bi tirsa xwe ve naşirin got guhertineke demografî li wê derê çê. Belê zana dixwazim nerîn û helwesta hêzên Sûriya Demokrat derbarî vê serdanê de ji ber got ew de xala pêşî de ne di tewanê Erdogan de got ew wan wek terorîst bi nav dike. Ew çi dibêjin li ser vê serdanê vê hevdîtinê? Yani heta niha ti helwesteke ti daxulaniyeke fermî ji aliyên hêzên Sûriya Demokratîk ve derneketiye ji derbarê komcivînê got çê dibin. Serdana serokê Tirkiyeyê ji bo Amerîkayê. Lê li gorî hinek têkiliyan heta fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk tirsa xwe ve naşêrin got tiştekî cuda derkeve ji vê serdanê. Lê ew hêvî dikin got agirbest were çespandin û fişar li Tirkiye were kirin got wan êrişa rawestîne. Belê zana di ser êrişên got tenha got cî êrişên li ser xelkê li ser gundewara dibin. Ev serdan asta êrişa çawayê êriş gelo berdewam dibin gûrin yan jî niha em bêjin niha hatî rawestandin çav li rê li encamê vê kombûneyê. Na ji do de dema got serdan ketiye rojeva ragihandinê de êriş gelekî pir giran bûye li ser herêman heta li aliyê du gundan grupên ser Tirkiye ve artêşa Tirkiyeyê li wê derê kom derbas bûne şer gelekî nêzîkî bajarokê Tiltemirê bûye û cara yekê jî got şervanên ê xristiyanî bi ser encumana Belê yên got bi ser encumana leşkeriya Siryanî ve jiyana xweş destane. Pêlek din koçberiyê çêbû piştî got şer nêzîkî bêtir nêzîkî bajarê Tiltemirê bûye. Belê peyamnêrê me Zana Umer gelek spas dibin re bû ji Qamişlo her wiha jî
دخوازم بینم زمان پیروزباهی تدکم زانا بناوی خوناوی همه کارمند دنگ امریکا سر ورگرتنا تا جه خلاتا دیوید بورکر گو خلاتک تایبت بو کارمندین BBG سر کارو خباتین تا هر شاد به. سپاس کم سپاس. بله ام دچن لسر روشا خلکن پنابر ین کرد گو جبر شر لسر هرمین کردی دبن لسوریه بحزارا خلک جوید درکتنه نها کوچبر بونه جمارک مزن جواناجی نها لهرما کردستان بجیبونه لکامپکی کامپا گلوین گو لویدا چند هزار کس لویدا کومبونه پیامنری دنگ امریکا سلام بالای سردانا ورکر و اف راپور جمره آماده کریه. پنابرین کردین سوریین و داویه هاتین هرما کردستانه لسر دو کمپان هاتین بنجه کرن کمپا بردارش و کمپا گویلان سر به قضا آکره به دی کمپا گویلان دا لوی داویه 500 خیزان که هجمار آوان بنا 2000 کس آکنجی کرینه و روزانه پنابر دهن و ریوبریا کمپیجی چهکرنو دانانا خیوتان زیده دکر. بخودي مجبر شر رفيان وضعي ما ورقل كي مأساوي بو تركا دافيت ما بري بين بيدري ما هكي هيد الرفيان جند قريان درفيان حسكي ما قالك عذاب دي زارو كيما بتوش كاني بون بنابر بون قالك رزلين فانشولا تالي هات ما بري خدا كردستاني قال لك عزبين سريا كردستاني بشاف دنيا جنبدي بو ناس تيري براد يكي ما دايا كي قال لك عزبين وجغيري برجي مسندن هر يك $6 مسندن حام قاشتن بيدري مجبور بون مجبر شر درفيان یک جی آریشین سرکی ین کمپا گویلان نبونا آوا و خارنه دیسان کیمیا سرشو و دستشویان والله آفج مكيمة حاشا تواليت أو إجمارة ضرورينا وبخدي الحمد لله أم مبسوطا أم قلقي كيف خوشن هاتنا ما يكون هاتنا كردستاني أم قلقي كيف خوشن بي بده درماني ما أريك هاريكي مساعدة مرة بكن درماني ما بدنا ما لقور راشيتك وتختار أجمارة نفيسين أم دخازن واهتمامي بما بكن صحتي وإسعافي وعلاجي. اوه کمپا گویلانا نیا چکری بو پنابرین کردین سوری ین و داویه هاتین هرما کردستانه و روزانه کارد و کمپه دا تیتا کرن جبو جاده و پیدویت وانت روزانه آماده بکن. سلام بالای دنگ امریکا کمپا گویلان قضا آکره. بله بینرن هجا وک مد دسپیکا برنامه دا زانین افرو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و لواشنطن پایتخت دگل سروک امریکا دونالد ترامپ کوم ببا نها زندی دگل ما هفکار ما صالح دمیجر لپیش کوشکاسپی دم باش صالح. دم باش دوستو تماشاوان روپلا کرمانجیا بش کردیا دنگ امریکا امنها لواشنطن پایتخت لپیش کوشکاسپینه خو پیشاندان که مزن لودره بر و دچه خو پیشاندان لدجی سردان سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بو واشنطن کو دوه گیشته واشنطن و ایره کومبونا وی لگل سروک امریکا دونالد ترامپ هيا هر وقت هون بینن کشو هوا رنگل روی میشی دیار به کشو هوا که صار هيا جبر ویجی جماره پیشبین خلکی کو به هزاران بو نبو لهر حال جماره که بر بچاف هيا لودره اگر کمیرامانی من بشه ناف خلکی یعنی بدرشمو و ام ببیجن آلای جواز تفلیدی خو پیشاندانی دبن خو پیشاندان نتنه کردن کو ام ببیجن دستیواردان لشکریه ترکیه بو باکور رجلات سوریه پروتستو دکن نا او خلکین درجی هنه ارمنجی هنه پیکاتین درجی هنه امریکی بخوا هنه کرد جه هر چهار پارچه کردستانی هنه یعنی کردن ام ببیجن عراق کردن ایران کردن سوریه کردن ترکیه همیل و دره بشتارن یعنی اوانات خوازن
نشان بدن کو اول دشی سردانا سروک ترکیه رجب طيب اردوغان ام دزانن كل في دري هناك درش من او بلند بن هناك دبيجن اردوغان تيروريستا هناك دبيجن اردوغان دفيتج باكرو رجلات سوريا دركفي هناك دبيجن دبي اردوغان ج كوشكا سبي دركفا كو او واندا كونها ايرو يعني كوشكا سبيا وكما قلت يعني بسلوغان جواز خوبيشان در تبلي في خوبيشان داني بونه دەسەڵاتدارن هەرێما کوردستانە عێراقی دەبێژن کو ئەو هێشتا لە نێزیک 3000 ئێزدیان دەگەڕن کو ئەو دەباوەریەدانە هێشتا ساخن پشتی چەندین ساڵان ژێ کۆیلەتیا دەبن دەستێ داعشێدا چەند مەهنبوریدا 105 کەس هاتنە ڕزگارکردن کو پرانیاوان زارۆکن زانیاریین زێدەتر دەوێ راپۆرتێدا زیدتری 5 سال درباز بوون بسر هێرشا دەولەتە ئیسلامی داعش یا توندڕێ بوو سەرجڤاکە ئێزیدیل باکووری عێراقی دەماک و زەڵام هاتبوون گولە بارانکردن و ژن و زاروک هاتبوون ڕەواندن و وەکە کویلە دەست خۆدا گرتنە ئەف مالباتە هاتبوو ڕەواندن پێشڕا هاتن جوداکردن هەر زارۆکێک فرود بوو کەسێکی ئەم المال بوون هاتن دۆراما گرتن عایلێنمە هەموو مێر جداکردنا خانیەکی کۆمکردن دەری لی گرتن وەم ژن و زار و هەمووکردنا غورفاکی دەودەری گرتن دۆرامە تەوقاندنمان نەکاریم دەرکەڤنا ئەم خۆ بەحەرەکی نەبالەکیدا دەماکو هەند زارۆکێن ئێزیدی هاتن ڕزگارکردن پشتی گرتنا بنگەهێ داویە یەکێکدارێن داعش زارۆکێک دەماکو هات بوو ڕەواندن و کرد بوو کویلە 10 ساڵی بوو لێ پشتی هات ڕزگارکردن ویژی کەسێکی ڕا نەگوت کو ئەو ژە ئێزیدیەن ڕەواندیە بەرپرس وها دەبینن کو gelek êzidiyên hindabûyî di nava malbatên Daişê dane yên li kempa dimînin lê ditirsin daxwaza alîkariyê bike ewa bû mavî nêzîkî 5 sal li destê teroristanê Daişê da bûn her karekî xirab û nareva legeliyan kirduwa çî wekû emeliyeyê siksî çî wekû eşkencedan çî wekû pirsîbûn û heta dawî ئەوەی گرنگ ئەوە کو مشکیان شورا زۆربەی هەرە زۆران ئیساڵ دەست بکارهاتیەکردن بوو دەرئانین و ناسینە هەزاران تەرمێن خەلکی ئێزیدی و هێژی گەڕیان لە دیف کەسێن هەندا دوم دکە بەرپرس دەبێژن تو ئالیکاریە ژە عالیە جڤاکا نافنەتەوی نایەکردن بوو دیتن و ڕزگارکردنا کەسێن هەندا نا مەسرەفێکی زلام کاربێ نە تشتێکی جێرە بکرێنە دراو نبێ میتاجی جلکاوێن میتاجی تشتێ مەدرسێ بنە بزەحمەت چ مستەقبەلی وان مساعد نه راتبەکە نە شغل کارەکە بزەحمەت ئەو دبێژە ئەگەر کو مەرجên jiyanê ji bo wan li gund peyda bibin jî ew ê nevegirin ser malên xwe yên kevin ji ber ku çekdarên Daişê bi şêwekî weketbêjin hatine ji nav birin lê ew dibêje ya rastî hêjî ew ji nav neçûne زانست و چالاکوانên بۆ parastina jîngehê çareserî peyda kirine بۆ bikaranîna gemar û çopa plastîk careke din bi awayekî baştir gopkerî mal û civakê bê ev raport roniyetîne ser vê xebatê. gelek ji mêjenîne 114 xwendekaran çi cih nebûn da ku lê bixînin. Heyva ji bad û adar bû, bahozeka bihêz digel baraneka boş lê dikir. Geleka seyr bû demê em ji xew rabûyn, xandingeha me her heftî bû. Piştîngê corekeniyê projê avakirinê pêk hat li herêma Sakoso, Rojavayê welatê ku dîf wa. UNICEF ez dîtim û gotî, piştî wan astengên me bihîsîn ew hatin û sê polên xwendinê bo zarokan ji bilokên plastîk avakirin li bajêrê me. Min kirekenî. Dîr ji trana, UNICEF hevkariyê dike digel kompanyayeka Kolombî ku dibêjne Conceptos Plasticos. These classrooms are pretty strong. Ev polên xwendinê bihêz û bi selametin. Rêgirin li avê û dijî agirîne
بترج بولين كافن خود دقرن لگوری وی پروژه آوا کرنه ا پلاستیک نافگلشی خرب دکن و بلوکن آوا کرنه جه درست دکن. آواهایی که پلاستیکی بلا دا صحکه اینه پاش خدا بخانه جبن عردی هاته در اوه هیویه که دیده تمه. اف پروژه امید دته هزارهان زاروکان لکوت دیفوا. کمپانیا کنسپتوس پلاستیکوس کار دکت لسر آوا کرنا کارگه هکه دنا فالاتی دا. داکو پتر پلاستیکی بگهورید بو بلوکان. بري نهاما آواهية كخراب هبو لي يونيسف هات وجمرة آواهية كنو آواكر أمجي حزدكن یونیسف گوتی یام سوکرو پایتخت ولاتی روزانه پتر 280 طن متریکی پلاستیکی برهم دینن و بتنه 500 جوی پلاستیکی بکاردین نفع. اف پروژه بلوکن پلاستیکی آرمانجاوی اوگو خواندنگاه بو پتر 25,000 زاروکان آوا بگد و کاری بو وان آفرتن دهاتی وان کم پیدا بگد لوینا چه؟ بینن هجاب و راپورتی ام گهشتن دویا برنامه افرو یا کورفزیون تا هفته به هر شاد بن. سلاف رئیس.